پشتی شەڤەکە داگرتی bi tirsusawe Mam Hemed bi tenê di nava mala xwe de li benda aramiyekî 25 sala Mam Hemed pîranşera Rojhilatê Kurdistanê bi cihiştiye û li gel 4 zarok û hevjîna xwe di nava kampa cejnîkan de dimîne. Lê ji şevaborî ve wî ji ber êrişekî li ser kampê malbata xwe şandiye bo Hewlêrê. Bi gotina wî ev e şeşem care kampa wan rastî êrişan tên. لناوخۆی ئێرانێ خەڵک لە جەمهوری ئیسلامی وەزاڵ هاتووە لەناوخۆی ئێرانێ لە هەموو لە شیمالی ڕابگرە تا جنوبی خەڵک لە جەمهوری ئیسلامی وەزاڵ هاتووە بەڵام دێرە لە ژن و منداڵی تەقی دەکا لە ژن و منداڵی تارێ هاتاری وانێکی دەتەقینەوە. Şevaborî demjimêr 12 û 20 xulek kampa cejnîkan bi dronan rastî 2 mûşekan hat. Ev jî cihên her du mûşeka ye. Ziyan jî tenê maddî bûn. Mam Slêman jî xelkê şino Rojhilatê Kurdistanê ye. Ew jî her di tirsa wê êrişê de. Her sê zarok û hevjîna xwe ji kampê derxistine û jê şevaborî ve çavî wî lê ser nûçeyan e. Belkû careke din bi kombûna malbata xwe şad bibe. کەلیدا منداڵەکانم نووسبوون لە خەوێ منداڵەکان دەگەڵ دەنگەکەی دەگەڵ سەوتەکەیەوە خەبەراتن کەەوە خەبەراتن دەگریان کارە باش نەبوو کچەکشم بەر بۆ لە بەردەرکەی حاڵاتەکی وەکو بێهۆشانی لێ هات کە هاتمە دەرێ ئەکسرێت ماڵەکان هەر هەموو ئەوە بوون ژن و منداڵەکەم لە دەرێ بوون دەگریان کەمپەکەمان چۆل کرد. Kampa cejnîkan 110 malbatên xelkê Rojhilatê Kurdistanê li xwe digire. Ku nîzîkî 305 kes in. Piştî armanckirina wê jin û zarokan kam bi cihiştiye. Niha tenê zilam di nav deman e. Her wiha xwendin jî di nava kampê de hatiye rawestandin. Dibistana cejnîkan ku nîzîkî 100 xwendekarên ji pola 1 heta 5 li xwe digire. Ew jî ji ber herişên Îranê li ser vê kampê. Dergehê wê pêşiya xwendinê hatiye girtin. Kampa cejnîkan dikevite snorê parêzgeha Hewlêrê. Niha cadeyên wê bêdeng mane. Hemû malbat jî li benda aramiyê ne. Helebce Sa'dûn, Rûdaw, Hewlêr.